Pa evo, dobar dan, pozdravljam sve prisutne i kažem evo nas 90 minuta, završni čin. Nekoliko puta sam ponovio igračima da treba da budu ponosni na ovo što smo uradili u ovoj polusezoni. Naravno, još 90 minuta moramo da odigramo na visoko profesionalnom nivou, ali sad smo trenutno u jednoj baš lijepoj poziciji, jednoj situaciji koja nam daje za pravo da ne igramo ništa pod opterećenjem i 27 bodova, a kolo do kraja jesenjeg dijela je bodovni saldo koji je izuzetno po meni uspješan, dobar, daje za pravo nam da pravimo dobre analize sad u prelaznom periodu i u pauzi, a pogotovo u pripremnom periodu. Naravno da ćemo mi o tome svemu detaljno razgovarati u ponedjeljak kad budemo pravili odjavni pres, ali evo, ova utakmica koja nama dolazi u subotu u 13 sati je jedna od utakmica napokon u kojoj možemo konstatovati da smo potpuno rasterećeni, bez ikakvog imperativa. Čak sam, evo, razmišljanja da sutra možda i oslobodim neke igrače jer su zaslužili odmor, pogotovo ovi koji su bolesni igrali i ovi koji su bili gripozni u posljednjem periodu, i nimalo ne umanjujući važnost utakmice da kažem da svi igrači koji su trenutno u slogi imaju kvalitet i mislim da kako god da se odaberem za sastav, mislim da imamo šta pokazati. Ja izuzetno poštujem sve ekipe u Premier ligi, apsolutno poštujem sve kolege, trenere koji rade, tako isto i Tuzla City. Tuzla City ima svoje probleme, ja mislim da njihova ekipa mnogo više vrijedi nego što je pokazivala u ovoj polusezoni i evo, posljednje dvije utakmice su to otprilike i pokazali, da protiv Željezničara i protiv Širokoga mi vrlo dobro znamo kako je teško igrati protiv te dvije ekipe. On su dobili te obe utakmice i naravno da njihov poraz u Igmanu njima je usložnio situaciju i pretpostavljam da je njima imperativ pobijediti. Ja sam već rekao da mi idemo bez bilo kakvog imperativa, idemo da igramo fudbal. Nadam se da ćemo na Tušnju imati, jer Tušanj je jedan od boljih hibridnih terena, da ćemo imati sve uslove da možemo da odigramo dobru utakmicu. I mene realno interesuje i naravno da ja kao trener uvijek težim ka onome najvećem, a to je znači da pobjeđujemo, ali me interesuje kako ćemo odgovoriti u ovakvoj sad situaciji, jer bio je veliki upitnik protiv ovu prošlu utakmicu protiv Posušja, kako ćemo reagovati. Igrači su upravo pokazali ono što sam ja i očekivao i što ja stalno pričam, da imamo grupu igrača koja je zlata vrijedna, da imamo grupu karakternu koja je pokazala protiv Posušja, bez jedne zamjerke sam zaista pokazala i ubjedljivu igru i na kraju donijela 3 boda. Sad me interesuje, pošto ćemo vjerovatno imati promjena u ekipi u odnosu na Posušje, interesuje me kako ćemo to odigrati u Tuzli, a nemamo zaista imperativ. Normalno, 27 bodova je veliko bogatstvo, ali zašto ne bi bilo i 28 ili 30? Mi ćemo to pokušati uz dužno uvažavanje protivnika. Njihovi problemi su njihovi problemi, mi ih, hvala Bogu, nemamo trenutno i kažem, možda ekipa baš u ovoj utakmici ovako rasterećena možda i odigra najbolju utakmicu, a uvijek su moguća 3 rezultata i ja sam uvijek rekao, ko nas nadigra, mi ćemo mu čestitati, pružiti ruku i čestitati. Na raspolaganju imam sve igrače. Dakle, na raspolaganju baš imam sve igrače, izuzev Siniše Dujakovića, koji je dobio prinovu juče u porodici. Ja mu evo i ovog puta javno čestitam, veoma mi je drago da je dobio ćerkicu i on naravno nije ni zbog lakše povrede koljena, nije ni trenirao do juče, a od juče naravno da je on u raspoloženju kućnom i realno je da ćemo bez njega igrati ovu utakmicu. Svi ostali igrači su tu, ali evo, već sam rekao, neće biti iznenađenje ukoliko sastav bude pa kao sinoć Manchester City protiv Zvijezde. Znači, to je jednostavno nama i meni kao treneru želja da vidim koliko mogu drugi igrači i koliko mogu
neki igrači iznad kojih postoji upitnik za naredni period, koji možda i nisu dovoljno pokazali, možda će ovo biti utakmica u kojoj će on dobiti priliku. Tako da, evo, i kapiten je tu pored mene i on će reći svoje viđenje, ali mi zaista idemo u Tuzlu rasterećeni i idemo da igramo dobru utakmicu. Šta će nam to donijeti, to ćemo vidjeti. Moram još reći da me veseli, ali o tome ćemo pričati u ponedjeljak, što naša 2-3 igrača imaju i ponude i to možda nekome djeluje u ovom trenutku da je to možda nešto što bi opteretilo Slogu. Ne, naprotiv, drago mi je što se to desilo, znači da smo dobro radili i to je jedan lijep šlagvort za mlađe igrače i pogotovo igrače koji sebe još nisu pokazali ovdje u pravom svjetlu, da vide da iz Sloge i iz Doboja mogu praviti transfer. Tako da vrlo brzo ćete saznati, javno će saznati detalje, ali u svakom slučaju lagodna situacija za nas.